iBafana Bafana idlale ngekulingana neZimbabwe yaguqisa iGhana ngeligoli linye ecanzeni itolo kumdlalo wekuhlungela indlebe yemhlaba. Sinibutile ukuthi ngabe nilibona njani likusasa laleli qembu iqhubekela embili. Ngilibona lihle kakhulu ngoba isase ne draw neZimbabwe ayisengakaluzi lutho. So neZimbabwe isabuya lakhaya mayibuya lakhaya ngiyibona itawudla induku. Kanti sase nemidlalo futhi neEthiopia Ethiopia emidlalweni yayo yaphambilini ayikho yinhla angiyiboni njengelicembu lelingaguqisa iBafana Bafana. Mkhashi iqhubekela phambili yabadlali ngiyayibona uCoachara ube nesibindi wathatha iningi labadlali abangadlali emqhemeni eziphezulu wabafaka wakha iBafana Bafana asipheni ithuba noma akhange badlale kuhle emdlalweni wokuthoma kodwa wayizolo weGhana ibaphulela ingwani. Siyabonga iBafana Bafana ewinile ngeligoli linye ecanzeni. Ngeja nje masibanganyuse emasokisi ashaya amagoli abe mabili abe mathathu kwethu. Uma ngabe batawuqhubeka bafune ukusebenzisa lenzaba yokuthi kunalabadlali labalambile njengalabadlali abasebenzisa lamalanga mata usebenzisa labafana abalambile ngalena ndlela ngiqabanga idawuthuthuka sephambili. Kepha uma ngabe batawufuna futhi ukuthatha labadlali bemagama ukuthi vele badumile bayatiwa inkinga itawonakala lapho. Lona lidlale kahle itolo neGhana. Kepha yabona egamini yeZimbabwe ayinani. Ngiyacabanga ukuthi Bros labafana abancane abafakile bekungibona ukuthi basingabasinika umdlandla lomkhulu kudlalwe ibhola le-right but angibathembisa ngifuna ucambe manje. Sakathi wami mina ngibona iSouth Africa inekusasa lelihle kakhulu kulama game lalandzelako. Lokusho kona ukuthi amagame lalandzelako itawawina ngokulandzelana ngoba sibonile umadlala neGhana betikhombisa inemfutho lo mingabuyele emuva. Lena imibono yebabukeli iSABC ngeke ithweswe ukuthi iphendulela ngayo.